Ini Tipra Idol season 2 titi edisi by Kobogjak. Ini ni grand opening ceremony ni Asok Phang Boromganan Suhel Deborma ICA ni EM Phai Chopajak sini titi edisi ni chairman Boromganan Jagadish Deborma sir tiponi loge song Phai Chopajak sini EM Hell Boromganan Komal Koloy itu Phai Chopajak Boromganan EM Robindra Deborma ex-EM Chandroday Rupini sini additional CEO Muslim audience sini official staff judges participant rok orang student rok jotono khulumaya faru ani sai sigang sanai rok sai thangkha Tipra Idol season 2 no tui je buskango bahke jeng bo platform by sini resanai jogrogno buskango jeng bahke kusugoti samano botrono tui nangmani kau blai saka jeng last yaro titi edisi by puila wan suwi chinleka je Tipra Idol khaine hime jeng kobangma allegation dumaka edisi ni rang kere lama senamaya tui romaya othoso edisi ro tongthok lainai ni bagai Tipra Idol senam layu just entertainment ni bagai ni kebangma puila wo social media wo jeng komen nukha peba jeng bisas tong haisi jini additional CEO saikangka jeng sodin development ni bon bongso jini hasugo tongnai kami tongnai kebangma jini talent singer tong haisi jeng bono opportunity romaya haisi borono jeng opportunity ro hangke teibo sodin development kebangma lama phainai haisi jini bisas tong borono jeng opportunity romaya ni bangi sirnai ro sirngai haisi ang amone sirng ta khainai ang resawe ani career no susnama yang khang tani resanai wa tamasa bufang phalma sawo hai hinai wa chogoi ne parawo kobangma oma hai kurung gachung bisas khai hasi je titi edisi by Tipra Idols ni platform ni simi sentini nokha Rupesh nokha Rahel ani area ni koi cha asal bono rasam kurung hi recognize khai hasi sini kilaro bo rasafro ro mane koi recognize khai hasi jesu kaham khe rasadi amot kaisa platform tham le Tipra Idol ni second winner hi sada hangge boto tabo buito khundu kai ne khana nai sini Rupesh Deborma ani Udipur ni ne Brahmabari no bobo diliro opore oi aro sawu dili ne kabangma audition nogo bane ne program nogo bor sawu haithane bono koise sini Tipra sane bising to recognize khaya ne khaya buite bu khaya ini cengborno recognize khaya ini sini jakha lamaro no hake oi sini Rupesh sible Rahel sible bujoto no sini oi program nogo hangke tabam na hoi kisa masakhane gari bararo thang phailai sunani phane kisa masa phane tabo opportunity makha ngechung nayo tabo Tipra Idol season 2 ni bisi chini EM Komal Koloy sai thangka sung jara resanai rok nombo koine ni musugu music ni concept ni omono kaham ke busiwi bahai ke chung chini career no music ni bisi ke resama ni bisi ke ani career no ang snama no te chini Tipra no mukhang chung no o concept o ma thangna ingkang asa khailayu khlayo je tabo te bu event successful nai so like thanai ro kobangma mistake mani sirng like ka haisi first Tipra Idol season 2 khainai ni hing lai no last year ro tama bo jaga mistake khachini tite edisi ni je administration no hoite judges no participant no
audition खायखायनो जों तमा support खायनो ना जों details discussion मा खायलाय इनके जों बरनो first priority बनाय जाते थांनायनि हाय mistake निया ना तै थानायबो जे mistake मानो जों बाहे correction खायनाय अमो जों चेष्टा खायनाय चिनि तिते दिसिनि गय आर निरनि बिसिङावबो जाजेस्ट्रनि बिसिङावबो निरनि जों तमा खायथाय दं responsibility दं तेबो बाहेके promotion खायनाय बाहेके चारमानाय बनो तै निरबो suggestion दि जारा लाइथांनाय contestant नावबो हायनो निरनि बिसिङाव जदि total idea दंखा हंके जोंनो suggestion दं फेरि जे अम हायके खायके जानाय होनो जों नायबो ताबोनि थानाय बोसोरनि साइड टेक्सा कहा इंथों जे तामोसनाय रसानाय राव बहायनो टेक्सा माने जितकारेबै कहा के रसाबै निजेनो स्किल परफॉर्म खायनायनि बागै बरबो साखाथों थानाय बोसोराव हयतो साउंड सिस्टेम ल आसो हायनि बागै नेनि कहा के खायनि हमफानो खायमालि रफां खना ये ताबोनि वो जों नायलायनाय जे सिस्टेम जों टेक्सा खायलायखा ओ प्लेटफॉर्म ने बिसिते बस सांगोसिनि गोबांमा ताकसिनो जाजेस दंनाय दं सिनि नन्दी गोपाल हन्दी मैडम तरो बाला हन्दी बहाय माने आसो सिनि जागिरिफ्राबो सिंगार बहाय केने ताबो सिनि लाइट थानाय दं सिनि जाथों प्राइडल सीजन 1 नि जे ओइनार्स दं सिनि जाथों ताक 2 नि फाइनाल दं सिनि जाथों ते अमक निजेनि केरियार न सनाबै माथों आं आसा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनाल दं बिसिङाव जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बागै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख दं माने ताबो 2 लाख खायखा मिनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा मिनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बसकाङो जों तेबो गाहाम सिनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो टेक्सा प्रमोशन माखायनाय सिनि साकसानो टेक्सा म्यूजिक नि अमनो टेक्सा डेभलप माखायनाय अमा हायके जों तलुक आगौलायनाय बिनि थानाय बोसोराव जों कय साबाय जुवा जाया जे ताकलाय हंके एटलिस्ट उसकुटि जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पॉन्सर खायजाखा बरबो फीचर न हयतो जे तिप्रा आइडल और जागा बरनि एडवर्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकाङो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनो बरक तो बिजनेस खायनाय सिनि जागा और कायसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आसा खायो जेमन एडवर्टाइज रनि बागै बे गोबांमा सिनि ताबो लाइफ चले मानि वो फाइनाल बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयार वो हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उनफ्राव हंके निरनि पेज निसिमिन दावनि लाइफ खायनायनि बागै आरो जागा सिनि एडवर्टाइज रदि जों स्पॉन्सर खायनाय अमहायबो फायनाय आसा खायो कारण सिनि अमनो बरनि बाजारनि बागै जों तरेल मानाय आफोरके जों सिनि रसानाय कन्टेस्टेंट दनो जों तेबो गाहामके प्राइज गुरय मानाय कन्ट्राक्ट गुरय मानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन ताव 1 बोसोरनि बागै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बागै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट दनो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांलायनि चेष्टा खायलायनाय हायसि गोबां स्पॉन्सर फायहा माने जोंबो सिनि रसानाय दनो आफोरके जों 1 बोसोरनि बागै नों कन्ट्राक्ट के बबो किसाले बनि फैमिली वो हेल्प खायमाने नों 50 लाख फांखा बोसोर गायसिनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों अल लेभेल तलांगायनि बागै जतो साथियावनि नांलायनाय जतो साखथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायसि जाते सिनि तिप्रासाराव रसामानिवाबो कोनो अंशे आगिनि से कम गरै अमसों मा फनुलायनाय सचिन डेभलपमेंट ते बाद बाकी रसानाय थों बरनि लेभेल जों सावरावनि बागै मा साथियावनाय बिनि बाहायखेने सिनि इयर सलनो जों ते कायसे इवेंट बो खाय दंबो बिदि एडिसी सुपार लीग नेल जतो नोबो बिदि प्राव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजे फुटबल नों बैनि जागा नायदि कोनो जागाव बिदि प्राव हंके फुटबल लाइव फुनुक जायाखो जों आरोबो सिनि प्लेयार्स दङ बाहायके बरनि जे स्किल तमनि बर काहाके थंबाय न बै लाइव नौनाय प्लस रेकर्डेड उलफानो नाय तमनि जा फना और जागा गोल माने अमहाय
30 degree angle of goal 25 degree angle of goal omamble kaha olo record night omamble ke je football no bus kango promotion khai na ne ro borog business ne platform o thangoi player kaha nai tu phine nge chung naiu platform ro wa ni khai je talent tongo je skill tongo je level o bono chung TTADC ni nahar mung ke borno platform ro nai chini nahar mung mane chudo ta mosnai resa ro woi thung ro woi pai pai khai chini wan so mung kha je borok asuk gerung tongo asuk talent tongo noksa yangoi tongmani kami bisingo hoijak tongmani bono chung o platform ro woi focus khaiwi nung rungmani simani no buini buskango toboi phainani omo sisini chamo yang asa khayo je contestant phainai ro buskango kaham performance khainai chemani saitei bu mane participant ro serious ke nawai phaibine jeto khana chemani o thane bosoro asu serious nabalia registration fee ro bu kore जों नायबो जे serious borok phaithung honoi registration fees ro bu kisan na lai khai jate serious borok phaithung gasun nungsung je participant ro borono all the best ei bisini judges ro no khulmaya pharu boroni bisinti chung chini jrai rogna chung naitui manai buskango chung chinilai manai rope sai rahel hai chung buskango teibu boroni sek kaham season 2 ni manai honai ang asa khai asun nungsung jotona hambai